Jangan lupa nyarap. Jangan lupa nonton channel Andi Arab. Asia. Jangan lupa pada ngopi supaya bisa ketawa hai. Bukan ngopi, itu bosku. Tadi abang bilang budaya asing kalau dibangga-banggain. Iya. Budaya kita sendiri tidak pernah dilestariin. Ayo. Jalan-jalan ke rumah Atun, bawa kemari seekor angsa. Cakep. Mari kita berbalas pantun, melestarikan budaya bangsa. Cimonen naik damri beli lilin warung Umi. Cakep. Maksud aneh mengenalin diri, biar terjalin silaturahmi. Cakep. Kecil lilin membeli Nutrijel, beli agar yang warnanya oranye. Cakep. Kenalin gue sebagai anak Betawi yang paling keren. Cakep. Pergi ke puncak lewat Ciawi, pulangnya lewat Pondok Pinang. Kenalin nih anak-anak Betawi, Ani tinggal di Kampung Cipinang. Kalau sekiranya kedatangan ayah sama pasukan bikin ngagetin, ayah merasa takut, tapi bohong. Ya, ya si kampret. Dasar, aduh kan mendoan. Ikan banteng, ikan tari. Abang, lu jangan so ganteng. Cakep. Lu galung kayak pulang kemari. Cakep. Ya. Ayo kita pesawat, pesawat ini ada 4. Tapi cinta sudah melekat, tai kucing terasa dikelat. Masak air biar mateng, sambil nongol makan pate. Unta, jangan so ganteng lu. Bukan lu kayak mata panci. Masak air biar mateng, Indomie kari yang makan si Rijal. Bocil, jangan lu so ganteng. Muka lu kayak puri-puri dajal. Gua kereta panjang, gua kereta pendek, lu telanjang, gua ledek. Bukan begitu, bosku. Lu bubur, gua tulang. Lu kecebur, gak pulang. Ya. Buah belimbing dimakan kalong. Lu masih kambing kalau lagi magang. Ih, parah. Cok. Bola durian di malam hari, bola nangka di siang hari. Si bocil banyak yang nyari, pas ketemu pada lari. Basah di sandalnya. Terus sliding juga lo. Beraninya lo sama boneka itu? Aku bukan boneka. Boneka, boneka. Pecahkan kepala kau. Bantai. Kata guru anda yang lanjutin dong nanti. Nih, ayah kasih tahu buat ente orang. Umur boleh mati, tapi karya tetap abadi. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe. Kalau lo nggak share, gue doain lo jadi sultan berbahasa santun. Oke?